Gospodine Kišprdilov, kakvu karijeru predviđate youtuberu Zokiju iz titela? Isto ko ja. Ajde, kad hoćeš toliko, ajde. Samo smo bote udijeli, da. Ajde, pozdrav ljudi, sa vama je Zoki. Dakle, ljudi moji, danas opet izazovi sa Legendarijem. Dakle, danas ponovo se vraća stari serijal i sve ostalo, tako da lajkujte video, subscribe se na kanal i to sve. Samo što... Bravo, dečki. Rokno si. Ovdje nema nikog. Bar sad. Idem goran. Di je lik? Bravo, bravo. Ima je kar i skar, brat. Aj u zonu. Ej, evo ti ovdje ako nemaš metkove za šotku imaš 12 komada. Ovdje kod mene. Evo ti ovdje, uđi. Uđi slobodno. Bravo, moj. Znači koga je, brat. Pusti ga, pusti ga. Čekaj, čekaj. Aj, zdravo. Brate, samo botove ubijamo, ne seri. Dva bota, dva prava. Bukvalno, vrat. Al pazi, ima još 5 duosa. Jedan je solo ostao, da, 5 tačne. Evo, 5 tačne ostalo duosa. Pazi se, zmijurina. Dobro ti i kažeš, brate. Isječem samo ovaj klip i to je to. Ajde da popijem jedan energy. Brate. Čekaj, leči. Polako. Ne žuri. Imamo vremena, tako da lagano. Sad kad zona, brate, bude u Midsteinu, pazi šta ti kažem. Baksu sam. Šta sam rekao, brate? Šta sam rekao? Baksuz nad baksuzima, brate, da bude. U Midsteinu mora da bude. Prokleta zona. I got supplies. Čekaj.
A, na glavnoj, okej. Okej. Razumeli se. Sam polako leđe igri. Hitan! Stay alert. Sad je verovatno skapirao da sam ja tu. Hitao sam ga u glavu, brate. Ali polako, idemo sa zonom sad, brate. Jel čekat će nas? Jeste, na glavnoj je. Hitan je jedan put verovatno otišao da se nahiluje. Bio si u pravu da je na glavnoj. Jeste, na glavnoj je, brate. Pazi. Trči, 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 trči. Legendary, brate. Daj samo da te dignem, brate. Ha, brate. Dobre. Neko ovo ide u klip, ovo je okej, brate. Tako da, to je to što bi se ticalo ovog klipa. Okej, hvala ti Leđe, brate, što si snimio sa mnom drugu epizodu, tako da to je to. Ostavite like na klipu, subscribe-ujte se na mene i na Leđija. Tako da to je to, večeras ide live, o PUBG igram sa vama custome i pušamo ranke i tako sve. Tako da to je to, mi se vidimo u nekom narednom klipu ili streamu, da tada imate veliki pozdrav.